kublay pi baro, ngapyak sabhay pi baro sa channel jonga kaviz The Journey. Ngangit pi dan hakamet kabakot kabakya baro, ngarung dan hakamet kabakot kabakya at kabaklan bahar. Mentakas ngi ngan ket kini kilay jat ki kan bat lani ki jur klau, bat ngan kle em ki bat uneli bat upan. Tinamar pa ketika puat telang kam dayo abha ban ket ye kini ki jur klau namar pun padeng jongki kilayam. Ningkong ngan penklut yang price pon hading, bat ngan sedi ye uneli, bat penrit ye keding namar balada keklut tan keding un seingkong uneli. Di sesti untuk kumpah 2 minit di pila aban mad hadin san minit namar lada playo ikut kecing semau ibi te kemut utu uneli ulalong. Tinang ta segrai nidung ye uneli. Nang tangan pon arteli ki pan berit bangan yo bat kle lang bat kitu ki jur klau lani ki kenbang. Bat kabang ngadang pon ni kitu ki pan ngan odrit ye uni wei ujat ken bat lani jur klau haka ketien snong jong ni jukot ukin bat sola bat ngaju as ngoro baki dan ki bakot kateng ye da ukling siar. Nang tapan ngan odrit siu ni wei ujat kenbat kibangi jukot u jatang. Hadian ketapan ngan odrit siu ni wei pat ujat jatang. Namar ba upan ula long tinang kho sinap yu upan balada pon bakan yu opat kle bat gitu ki jur klau. Dian ketapan ngan odrit saya upiat kat bang ala. Dia mentapan ngan kenyot bat pen perayo uni upan kenang ban suk ban kle bagini ki jur klau lani ki kenban. Dia mentapan ngan ai sebat uneli ubala dedung ni karain. Nang tapat ngan ai sekabelu hadian ketapan sakle ikini baro. Ngila poy habakut jong kenika video minta kesngi bat ngin saya sempat bat pi hakawai pat ka video. Kublai syubur.